Bubagra Shamani Tongo, an Asimas Halo, Ketaradi, Kek Ramani Selai, Loko Hamkarai, Chuba Chokladi, Nok Rirongno, Nok Tangiridi, Masiarongno, Cham Tuniridi, Tikangzarongno, Tik Handadi, Saya Hamia Kajato Marogno, Kaham Klairidi, Bubagra Obahakano Kokosarka, Kok Simi Kataria, Bubagra, Yak Baitang, Sak Baitang, Asamni, Shilchoro, Tio Kulugza, Tio Kupungza, Nok Hokurui, Masaya Mananga. Gebang ma lukurongno trak khungtam chamung rohorka kokba simia sangbabe khlai phuno bubagra bubagrani odagi mungno yasagei bubagrani dagi mungno khunjo kachumui dipra motha simia gebang ma lukurok tabuk gebang ma samune bisingtei chubai tongo baksana tei khanriyo baksana chamung riyo baksana ri chumriyo oba haikeno bubagrani dagi mungbai bubagrani asema salno kitingei 39 mono kendroni tipra mothani adongrok sabrun divisionni Manipur Rungnogni Rung Sungai Rongno Sikong Silai Yafari Rikha Besar Srairok O Mani Bubagrani Asema Salni Mani Belekna Khasrang Zakpacha Shikango Shawi Maya Bubagra Shabo Bubagra Bupro Asai Bubagra Rok Bupro Thui Shawi Maya Piaba Tabu Tipra Motha Phaimani Yagulo Bubagra Rongni Asema Sal Bubagra Rongni Thimani Sal Bubagra Rok Tam Samukhalaka Abo Turuk Besar Srairongno Rung Srungnogni Bisingtuno Frungjang Mani Mari Nujagi Phekya Bubagrani Asema Salo Tangi Obahai Samungo Yak Pholan Nangkha Shawi Khnaraka 39 mono kendroni president Monendra Tripura tei YTF Sabrun Division president Kongja Phomok Akosang Belaina hambai जों तिनी चिनी Bubagrani Asema Salo जों केग्रेया कारि तिनी जों किसासा मानिक महनपारा फायै स्टुडेन्ट 26 जन दङ बंगनो कोसा जों खाता कलम बायरोहा चिनी इरफाय मानजाजा चिनी डिस्ट्रिक्टनि प्रेसिडेन्ट बरमगारां गोविन्द त्रिपुरा महोदय चिनी 39 एसेम्बलिनि युथनि प्रेसिडेन्ट कंजाफुर बक महोदय आरो दङ चिनी बिसिङा चिनी सब जोनाल चेयरमेन बरमगारां कालिजय त्रिपुरा आरो गोबांमा चिनी कार्यकर्ता रक दङ इरो चिनी एसेम्बलिनि पार्टीनिबो दङ युथनिबो दङ बंगनो फैला पाइपलाया हामबाय मारो तिनी Bubagrani Asema सालजरा तो सबचे सानि मुसुं माने हालाय आराइसे जों तिनी Bubagrani बाद देना जों केग्राया बागा सेलिब्रेशन खालायो जों कोसासा तिनी इरो मानिक महनपारा जे चिनी चालाय तंनाय रंनो बंगनो जों खाता कलम कोसासा बायरो फाइन नाय फाइ माने लगे जों फाइ माने लगे आरो जे नुहा जे इ मानिक महनपारानि स्कुलनि कन्डिशन खूब चाया तामानि हनलाय तिनी इ नुखुं रक कुइ थाजाक दङ काबांमा बारिन्दा रक हामिया दङ तिनी वातै फायलाय बक तिनी बारिन्दा से तमानि खूब कष्ट दङ एबं बरनि माइ साजांनाय नकरै तिनी ओ बारिन्दानो बंमाइ मासा ता वातिनि जरा फायलायबो बवातै फेलाय तिनी माइसानिबो मेला कष्ट दङ तो जों सानि नायो तिनी Bubagrani सालदर जों जे इरो सेलिब्रेशन खालायले माने कोसासा खातारगै जरा चिनी 5 मानजाजाक जत युथनि हयते बमा बदलबो दङ चिनी रबरबो फायै दङ तो युथ पार्टी जरा तिनी इरो 5 मानजानाय बरंनो 39 एसेम्बलिनि हय जतनो पाइपलाय हामबाय दाइसिबाय माइया कयटा स्कुल बागजांनाय दा जों तिनी 3टा स्कुलनो बागजांनाय ताबक जों मानिक महनपारा स्कुलनो बाय दङ बनिपारे जों पथिमक पारा थानाय एरपरे जों गगन मुजा दरनो थानाय तबे कायसा सानि मुसुं माने हालाय आराइसे जे इरनि जे नुखुं कुइ थाजाक बो तिनी चिनी एडिसि हापांदर रांखौ फैसा करि माने बायनो जों सानामैया तिनी एडिसि प्रशासननो राज्य सरकाराव रां रियानि बायनो जों चिनी खुसि मत जों सरकार दंफाबो जों खालायमिया आबनि बायनो जुदि हास्ते हापां जुदि चिनी एडिसि हापांदर रां जुदि रहालाय जों तिनी चिनी इ अबस्था अंगियामों खूब दुख खूब बाखा कष्ट माना तिनी Bubagrani Asema सालदरा तिनी आरायति नुयै जों खूब बाखा कष्ट माना तिनीनि बार्थडेयाव महाराजनि बार्थडेयाव ता मेसेज तामुतुं नथिन तिनीनि महाराजनि बार्थडे मेसेज रानि मुसो चिनी महाराजनि बार्थडे न जों केक रेया बागा जों तिनी जे सेलिब्रेशन खालायले माने ओ चिनी महाराजनि मेसेज तो जरा तिनी अन्य जागा साथिपा राज्य खालाय दंनाय रं जों जतस आरायतिखलायनो पालिलायनाय जे केक रेया बागा सेलिब्रेशन खालायलाय दङ तो सानि मुसुं माने हालाय आराइसे जों Bubagra तयनो चिनी Bubagrani लक्तिनो जों तिनी सेलिब्रेशन खालाय मानो एबं Bubagra दीर्घ जीबै आयोग लय तंथो एबं Bubagra जुग जोंबाय भातं माथो किछु तारे सुगो चिगेंगो गनि महाराजा बर्थडे पालमते होना गते चिगेंगो महाराजा बर्थडे केक काटिबम हो चिगेंगो स्टूडेंट्स रो को तुचा खाता कलम पिबो वो दे गनि महाराजा बर्थडे पालमते होना गते चिगेंगो खतमागा मानिक महन स्कुल पिबोला गते या परंगो उथय मा पारा या पर गगन मोजा गनि रामंगो सुको पिबो
juga gini dah ma ngoro ma bante ma bangom rumbre sa usko ngo tipta mota to kabo mo kijuta